Sport je u nastavku, podgorički judo, brazilski jiu-jitsu i jiu-jitsu trener i takmičar Mladen Jokmanović primljen je u Međunarodnu kuću slavnih borilačkih sportova. Jokmanovićev laureat naslovljen je kao izuzetna dostignuća u borilačkim vještinama. U sklopu ovog događaja održana su 2 svjetska kupa za uzrast kadeta. 14-godišnjak Nemanja Aleksić proglašen je za najboljeg borca svog uzrasta. Oni su gosti jutra. Dobro jutro, dobro nam došli i čestitke. Hvala. Dakle, tu su medalje, tu je pehar. I kako se osjećate sad kad je već prošlo malo vremena? Pa, slegli su se utisci, imali smo jedan naporan poduhvat, skoro 5 dana trajao cijeli taj događaj, taj svetske igre borilačkih sportova pod pokroviteljstvom predsjednice Hrvatske. Imali smo taj Hall of Fame i imali smo svjetski kup, što se kaže, dobro smo prošli. I više nego dobro, ali dobro, tu je zaista mnogo rada. Svi oni koji prate vaš rad znaju koliko ste posvećeni u bilo kojoj disciplini i u trenerskom poslu naravno, ali šta zapravo za vas znači to što ste postali dio kuće slavnih borilačkih sportova? Ko su sve imena koja su uz vaše tamo? Pa, Hall of Fame je jedno veliko priznanje za mene, jedna velika motivacija, ali isto tako jedna opomena da se mora nastaviti, mora se raditi ozbiljno kao i do sad. Što se tiče imena koja su također bilo među nagrađenima, istakao bih 4-strukog prvaka svijeta K1 šampionatima Semi Šilta, također Ernesto Hust, Peter Aerts, znači to je neka ta udaračka garda koja je bila tamo. Od ostalih Ken Lee, jedan od najboljih američkih MMA trenera, također je bilo, mislim, 14 nagrađenih, da kažem, sportskih radnika iz borilačkih sportova, da li borci, da li treneri. Uglavnom, čast mi je u svakom slučaju i jedan dobar podstrek za budući rad. Upravo gledamo i iza nas amaterski snimak vaš, da ovo je s telefona, je li tako? Da, vjerovatno. Trenutak kada vam je zapravo dodijeljeno priznanje. Evo, to je to. Kakva je bila ceremonija? Možda čak i Nemanja koji je tu je snimao. Jesi ti Nemanja snimao? Ne mogu tačno da se sjetim ili neko od ekipe. Trebalo bi da smo imali bolji snimak. Pa dobro. taj je za klubsku arhivu, da kažem. Pa dobro, evo, i za našu, zašto da ne, s obzirom da nam donosite tako sjajne vijesti. Nemanja, kako je bilo tebi? Ajde da nam kažeš kako je teklo tvoje takmičenje, koliko si zapravo medalja osvojio? Pa osvojio sam 5 medalja. U svojoj kategoriji u nogi disciplini sam osvojio zlato. Dobro. A u superfightu u nogi disciplini isto sam osvojio srebro jer sam izgubio od Amerikanca. To su Amerikanci i oni su baš dobri u ovako. Bilo je Rusa, Amerikanaca, Bosanaca, Hrvata. Koji su bili najopasniji Amerikanci? Da. Onda bilo je disciplina gi, to je sa kimonom. U svojoj kategoriji sam dobio zlato, pobedio sam. A u superfightu sam pobedio Amerikanca i dobio sam zlato. I proglašen sam za najboljeg takmičara u gi disciplini. Bravo, dakle, eto, čestitamo ti još jednom. Jesi li očekivao i ti takve rezultate i šta stoji, koliko rada stoji iza svih tih tvojih divnih rezultata? Pa, očekivao sam zato što dosta dugo treniram i... Koliko je to dugo? Pa, 5 godina, 6, tako nešto. Kako izgleda tvoj jedan, jel treniraš svakodnevno? Da, svakodnevno. Koliko je potrebno dnevno da se trenira da bi se postizali ovakvi rezultati? Pa, Nemanja trenira svakog dana, sad u zavisnosti od takmičenja, nekad je to jednom dnevno, nekad je to i 2 puta dnevno, za njegov uzrast se ne preporučuje više, ali u svakom slučaju, iako je to 14 godina, on radi ozbiljno, veoma je vrijedan, tako da ti rezultati su samo potvrda njegovog zalaganja. On je veoma uspješan i u brazilskom jiu-jitsu i u judovu i jedan od, da kažemo, talenata svoje generacije što se tiče Crne Gore, tako da mislim da možemo da ozbiljno računamo na njega i da se da akcenat na njegov rad. Sigurno da on može da postigne rezultate.
Možda postane i on dio kuće slavnih. Bilo bi lijepo, je li tako? Nadam se. Dobro, dakle, evo Mladene, i vi ste izuzetno mladi, koliko 32 godine, ali preko 20 godina aktivno u sportu. Dobro, da li ima talenata? Evo, Nemanja, jedan lijep primjer. Kakva je situacija u ovom sportu, odnosno u borilačkim sportovima? Naravno da ima, to nije tajna, mislim da je opšte poznato, mi u svim sportovima smo veoma talentovani kao nacija, posebno u borilačkim sportovima, rekao bih. Možda kod nas malo problem što nakon nekog tinejdžerskog uzrasta većina tih mladih talenata odustane od sporta, da li u pitanju nedostatak motivacije, one prave motivacije ili nedostatak podrške, to je već druga stvar, ali definitivno da smo evo sada u ovom uzrastu, ja kao trener mogu da tvrdim da ovaj mladi momak može da se mjeri i pokazao je sa bilo kim širom svijeta, znači pobjedio je američkog reprezentativca, pobjedio je ruskog reprezentativca, ali u predstojećim godinama nije to samo klub koji treba da pruži svoj maksimum i on kao pojedinac, ne smiju da izostanu ni druge stvari ukoliko želimo da idemo na baš vrhunske velike rezultate. Šta je to što vas čeka u narednom periodu? Hoće biti nekih novih takmičenja? Naravno, u predstojećem periodu i u septembru imamo takmičenje u Tuzli, znači BiH Pro se zove šampionat, također ide taj regionalni krug Makedonija Pro, što se tiče brazilskog džiu-džitsua, radimo na tome da možda taj sistem takmičenja dovedemo i u Crnu Goru, ali polako, korak po korak idemo s tim pregovorima. Što se tiče ostalih sportova, u judovu nas očekuju 2 državna prvenstva od septembra do decembra, tako da polako se okuplja ekipa posle ljetnje pauze i da navalimo sa radom. Da li član kuće slavnih borilačkih vještina ima dobre uslove za rad? Da li tu može nešto da se promijeni, da se nadogradi? Pa mi smo skromni, osposobili smo sve po kriterijumima, naravno ministarstva sporta i sve što treba. Naši uslovi za rad su dovoljni, zadovoljavajući, možemo da odradimo sve što treba, trenažni proces, naravno uvijek može bolje. Sada radimo u nekim manjim grupama, naravno ukoliko bi imali bolje uslove, mogli bi svakako da se prilagodimo i da budemo još bolji. Morao bi da istaknem, ukoliko mogu da se zahvalim, Volcano, firmi koja nas uvijek pomaže, i oni su jedni od rijetkih. Da, dakle, društveno odgovorno poslovanje kod njih prisutno i eto, naravno, vi uvijek donosite i sjajne rezultate. Nemanja, kakvi su tvoji planovi? Koja od svih ovih disciplina koje smo pomenuli tebi onako najdraža, u kojoj se najbolje snalaziš, što bi mi ovako laici rekli dok te gledamo? Pa nemam nijednu najdržu, sve su mi podjednako dobre, obožavam da se borim i da treniram. Imaš i tremu kad izađeš? Pa kako kad, nekad da, nekad ne zavisi, ne znam. Ne znaš od čega to zavisi? Ne znam, jednostavno nekad imam, nekad ne. Šta je to što tebe čeka u narednom periodu? Pa evo ovo, na primjer, državno takmičenje u judu. Nadam se da ću dam sve od sebe tamo, naravno da ću sve od sebe, ali nadam se da ću da pobjedim isto kao na ovom turniru. Pa nego šta ćeš, želimo ti puno sreće i družimo se naravno prvom lijepom prilikom. Puno hvala što ste bili sa nama. Hvala puno.